wanje hagufasha abantu hari umuntu mukanya yaragiye kubivuga neza ushobora kuba ufise umuduga sivyo ukanga gutanga lift uriya muntu yonyinjirira mu muduga gute mugabo umuduga ugatoboka ugeze imbere wa muntu wanka guha lift ugatangura kumubwira ngo mfasha tuduze ijeki kandi wanze kumuha lift ariko visho hari ibinyuma abantu baguma bavuga ati isi y'ubu ko tumeze ko bimeze ivyo bintu mwamuvuga tumwe wese no kwimenya umwe wese no kwibako uko vyogenda kose wibako kubera hari abandi bantu kandi ntivyokunda ko wibako ntibishoboka uko vyogenda kose urabona Imana je igitero cya kabiri gitangura mvuga ni Imana urendo Imana araduhaye ubwenge ariko ko tubukoresha niko gutandukana kubera iki ushobora kwibaza ngo kwibako haki imbere yuko baho wewe urabizi ko habanje kubaho mama wawe na papa wawe cyangwa ndetse n'abakuru bawe barabanza baragutegurira d'abord baraguheka urabagora uragira ibiki ndashobora kuvuga ko baba wibaye kuri umwe nibikunda ndo kuba ari kwikunda hari umuntu aba ariko aragira kuriya nibaza ko atari no kwikunda ahubwo no kutamenya kuko no mu kibano urabona ko muri batatu mu kirundi bacavuga ngo batatu badatana mu ndakano sivyo uko muri batatu bugiye mutatonze mwese ntibura nubwo mushobora gukora ikiganiro neza ntihabura akantu kabura cyane nuko umuntu mbere yo gucungusa umwanya umwete turanatanga n'umurongo wa Sayel kuri 59 busa 75 busa 75 yuba yafise ikibazo canke intererano arakura hanyuma yandike ubutumwa bugufi gusa cyo ntuze gutangara wumvise basubiye inyuma bamusaba ko baririmbira indirimbo za Sinde hariye baramuzi yes umunywanyi nawe yamaze kuhashika ku murongo neza tumwakirira Rebe FM alo radio FM hejuru mu bicu mu kirere mwiriwe neza mwiriwe neza sisi umeze neza nawe Mdifreshi ndigata ndiswaga tudadondeka sindi nkamwe natwebwe tumeze neza cyane visho arakumva bisu yes bisu sisi umeze neza ukunda kimate bisu ntara kuvugisha menshi kwanza ubanze unsigurire igituma waririmbye irya ndirimbo ababyeyi babyare ku rugero unomuzi twaje ku ndirimbo yitwa Ndiki sisi oya nijya ndayizi nijya urayinsigura kuko urabizi ndakunda indirimbo zawe cyane gose urakoze cyane kandi urabizi ndagukunda byimazeyo urakoze gose sisi wowe nyine urabizi ko ndi umufanzi wawe kabisa ibikorwa byawe ndabikurikirana kuri YouTube aryoherwa cyane namusi indirimbo yitwa Ndiki wayibonye indirimbo yitwa Ndiki wayumvirije none sije gutumana kuba yuko wowe uraguruka kuba tawe sindiganda kugura mu izina ndakwita icamamare cyamaze kwamamara kuva kera ndafatira indirimbo zawe kuva ndi umwana urakoze cyane sisi sawa havuze ngo ndagusigurira indirimbo yitwa byara ku rugero bon iriya ndirimbo navuga iyo yari y'amafaranga kuvyara ku rugero nibaza ko vyumvikana iyi yari diri ko visho nyene byose arabikora